I ćao svima, danas ću vam pokažem kako da promijenite skin, odnosno temu na vašem Facebooku. Znači, prošli put sam snimio klip kako promijeniti skin na YouTubeu, ali ovoga puta sam odlučio da snimim i za Facebook. Znači, jedan od najboljih i najlakših načina jeste userstyles.org, znači to je jedan jako dobar sajt. Znači, ostavit vam link od ovog sajta u opisu klipa i kad odete na taj link, znači dobit ćete jedan ovakav sajt. Sad, znači na ovom sajtu imate jako baš puno ovih tema, znači kao što vidite ima 100 stranica i na svakoj njih ima jako puno tema. Ali sad da ne bi dugo tražio, znači odabrat ću prvu temu jer je jako lepa i znači brzo ćemo instalirati. Sad, znači kako se instalira? Samo jednostavno kliknite na Install Stylish. To je jedan dodatak za vaš web browser koji omogućava da instalirate neku temu. Evo, znači sad je instalirano. I znači sad se pojavilo dugme Install with Stylish. Znači sad kliknemo tu, idemo OK i to je gotovo. Sad, znači idemo ovdje refresh. OK, znači kao što vidite izgleda jako lepo. Znači sad ćemo ići na početnu stranu. Ovako. Ajde kliknut ćemo sad na jedan profil da vidimo kako izgleda. OK, znači izgleda jako lepo kao što se može vidjeti. Eto, znači ako hoćete da uklonite ovu temu, znači jednostavno kliknete na ikonicu od ovog stylisha, idete ovdje gdje piše delete, idete OK. Eto, znači to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj tutorial do kraja, ne zaboravite da ostavite like i komentar i da subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo u sljedećem klipu i to je to.